Bakwethu siyadibana njalo kuhlelo lwethu Buza Ibhayibhili likuphendule. Sithanda ukubonga bana sibe labafundisi bethu abasixhasayo amaviki wonke, amadoda kompofu alapha aphahle indlovu. Mfundisi Mpofu lo mfundisi Mpofu siyalamukela. Siyabonga mfundisi. Cela lamukela abalaleli. Salibonani balaleli. Siyalamukela kuhlelo lwethu lamaviki wonke Buza Ibhayibhili likuphendule. Okhulumayo umfundisi Mpofu CK. Salibonani balaleli. Siyalamukela njalo kule iviki ehlelweni lwethu lamaviki wonke okhulumayo umfundisi Mpofu. Siyabonga. Siyabonga abafundisi. Singakaqhubekeli phambili balaleli, nanku umbuzo ngicela ukuthi uthathe usiba, uthathe iphepha ulobe phansi ukwenzela ukuthi ungazi wakhohlwa ukuthi umbuzo utheni. Kuphela lesi sifundo ngesikhathi sika 1 emini ungakadli ilunch woba usulethile impendulo yakho kunombolo zocingo 0718 444 196. Letha impendulo yakho ku WhatsApp. Ngicela ubana lethe ku WhatsApp 0718 444 196. Ilethe khonapho kuphela kwezindawo ngizokuyithatha. Ngizanika umfundisi Mpofu ngamafitshane uzawuphinda kabili umfundisi umbuzo. Siyabonga. Qakathekile liwulalele kakuhle balaleli, libhale phansi. Siyabonga. Sinike isizathu sokuthi kungenxa yani sile Gregorian calendar namhlanje. Sinike isizathu sokuthi kungenxa yani sile Gregorian calendar. Yiwumbuzo wethu wale iviki. Siyabonga mfundisi, siyabonga kakhulu balaleli. Nanku umbuzo, nanti iBhayibhili ngelakho. Kanti ke ngilogwalo njalo enduthembisa amaviki wonke engikunika mahala kungela mbadalo. Ugwalo lutlona when God said remember. Lolu gwalo silunika mahala balaleli. Thumela umlayezo wakho kunombolo zocingo 0718 444 196. Ngizakunika ugwalo lakho. Bafundisi, kasingeneni endabeni yethu yosuku lamhlanje. Lamhlanje sikhangela uJesu leSabatha. Yebo. uJesu leSabatha. Uthini uJesu ngeSabatha? Siyabonga. Sikhumbuza abalaleli sike sathinta indaba ekaJesu lemthetho. Ngoba sinanzela ukuthi kulomcabango wabanengi ababona sengathi uJesu kufa kwakhe esiphambanweni kwasusa imithetho elithumi. Kugoqela leSabatha. So lapha sesiqinisa ukuthi uJesu kamti yena wathini ngeSabatha. uMateyu 5 lapha ivesi ngu17 to 18. Uthi yena lingathingize ukuchitha umlayo labaprofeti. Angizanga ukuchitha kodwa ngize ukugcwalisa. Ngoba ngiqinisile ngithi kini kuze kudlule izulu lomhlaba. Kakusoze kudlule ibadlana libe linye ingabe lechathana libe linye lomlayo kuze kwenzakale konke. So Jesu uthi nxa kulento ongamelanga ifike enqondweni yami le yakho yikuthi uzochitha imlayo. Yena kazange achitha kodwa wenza ukuzojulisa umlayo. Ungafunda kuMateyu 5 khonapha kuntshumayelo yakhe yasentabeni wayechasisa ukuthi lezwa kuthiwa ungabulali. Kodwa mina ngithi ozonda umfowabo ungumbulali. Antu yabona ukuthi yena wachasisa ukujula komthetho. Kazange athi umthetho kawusekho. Hayi. So uJesu kazange uzosusa iSabatha. Kodwa wenza ukuzoqinisa lokuthi azoligcina yena ngokwakhe. Atshengise futhi lokuthi ligcinwa njani. Azokupha isibonelo okumele sisilandele njengabantu abantu. Kakusoqiniso yini mfundisi ukuthi yena ngokwakhe uyowanika iSabatha entabeni esinayo? Yikho kanye. Nguye wayevele ekhuluma loMose. Nguye vele umnikazi weSabatha. So ngeke anike into aphinde azoyidiliza yena nguye wayinikayo. Hayi. So uJesu ngumnikazi weSabatha wasitshengisa lokuthi ligcinwa njani. Kalisusanga iSabatha. Mfundisi engxenye sikhona lapho ngithanda ulimi lwemzini olusetshenziswe uthi I have come to magnify. Ngikhumbula sifunda ezikolo laphana kwakulokuyisibuko lokukhana okuthiwa i-magnifying glass. Ukuthanda okuliglass okwenza ukuthi ubone legcikwane ongeke walibona ngawakho amehlo. Lenza into encinci uyibone ibonakale. So uJesu uthi yena ke ngize ukuzacacisa ukuthi iSabatha kumele ligcinwe njani. Kwenziweni ngeSabatha. Siyabonga mfundisi uhluba indlu ekhasini. Wenza kube sobala wehlukanisa amathambo lenyama. Siyabonga. Nxa kuthiwa khona iSabatha lenzelwa umuntu kenzelwa ngeSabatha. Kutshoni? Siyabonga mfundisi. nguJesu okhuluma la amazwi kumakho ngo2
ivesi ngelika 27 no 28 kutsho ukuthi isabatha leli lincedisa thina ayikho nathi thina yithi esenza ukuthi libe khona lincedakale ngokuthi isabatha likhona ngamanye amazwi kufanana lokuthi ukugcina isabatha kuzasenza thina sivuseleleke kuphathisa thina abantu yithi esincedakalayo kakhulu asincedisa abantu hayi asincedisa abantu ngoba lusuku kodwa thina yithi esincedisekayo mfundisi lokhu ngikutsho ukuthi kulabanye abantu bona abantu bakhonza isabatha ya kodwa ke isabatha lenzela ukunceda thina kakhulu ngizama ukuhlomlela njalo kasikhonza isabatha sikhonza umnikazi wesabatha siyabonga uvesi ngo28 vele njengoba umfundisi esekubekile uthi yena ke kunjalo ke indodana yomuntu iyinkosi leyesabatha so ke ngifuna ukunika umzekeliso imota loba imtshini eminenge esilayo emzini yethu ukugoqela ama generator lokunye konke lokho esebenzayo ungayidrive imoto ilamafutha iyaphela amafutha ukuze ukwanise ukudlulela phambili ngohambo lwakho kumele uye service station ukuthi uyethela futhi amanye amafutha kumele futhi ukuthi ingahamba umango othile uhambelayo kulabo abayilungisayo bayetshintsha izinto ezinjengama oil batshintsha okungamafilito okuyabe sokungcolile batshintsha okungamaplug ilanga la ngesabatha kulusuku lapho esiserviswa khona ngulo owasenzayo ongumdali wethu onguNkulunkulu lapho esivuseleleka khona ukubana ke impilo yesilayo lapha emhlabeni iqhubekele siyaphambili mfundisi ngenye indlela njengoba unika isibonelo semota ake sithi umuntu athi nandaba ngiyahamba ngemoto yami kuphela kansoze ntshintshe lutho amafutha kantshintshi kuyini okuzakwenzakala siyabonga mfundisi ungenza njalo imoto yona leyo iyanoka iyabe ingasasebenzi iyabe sijaya injini imoto yabe ungasela moto emuntwini lakho kunjalo ungenza njalo uzabe usunokile kodwa ubona ngazani uyaphefumula kodwa already usunokile siyabonga abanye besiba lolaka emsebenzini agcina sesilwa labantu yabe sokule frustration ibala lesilungu frustration umuntu wangikhona sephompa lolaka masinyane ngoba senokile kumbe bona bo depression kodwa umuntu njengasacabangi kuhle akasingeneni kuyo ngokujula nxa sikhangela lapha bafundisi indaba yomsebenzi kuyiphi imisebenzi eyenziwa ngesabatha nxa sibone uJesu lesabatha kuyiphi imisebenzi akhuluma ngayo engenziwa lengeke yenziwe siyabonga sizakhangela kuMakho 3 ivesi 1 sisiya ku6 lo Mateyu 12 ivesi 1 sisiya ku8 asoze ngwabale wonke ngenxa yesikhathi kuMakho 3 lapha ngizafisa ukubala uvesi 4 ithi yona wathi kubo kuvunyelwe yini ngesabatha ukwenza okulungileyo ingabe ukwenza ongalunganga ukusilisa ingabe ukubulala bathula wayebuza amaJuda uJesu lapha kuMakho 3 wasilisa umuntu wayelesandla esithwabheneyo ngesabatha so amaJuda basebengasagcini kuhle isabatha basebelisebenzisa ukuncindezela abantu lokufaka eminye imithetho eyayingekho eBhayibhelini so isibonelo sika Jesu lapha lezinye ababuza zona ukuthi kulungile yini ukuthi inkomo yakho kumbe inkabi yakhe ngawela emgodini ngesabatha uyikhulule yini uJesu lapha utshengisa ukuthi kuleminye imisebenzi yokusindisa impilo engenziwa ngosuku lwesabatha wemfisa ukuthi imfundisi uyithinte kaMateyu 12 mbona niqhakathekile angizabuya kuyo zabuya kuyo so lapha sifunda ukuthi kule imisebenzi okuthiwa ngama-essential services imisebenzi enjengeyabo dokotela kulabanye abantu abasebenza ezibhedlela laphana ababe bekhangela imtshina enjengabo ICU labo bani imtshina encedisa ukuthi abantu baphile so kubuyela mfundisi utshiyo ngosikhe ukuthi isabatha is for ukuthi abantu baphile kunjalo so asingeke sathi ngoba isabatha sesi-disconnect imtshina leyo abantu bafi hayi kuyabe sokungaseyiwo mnakano kabani kaNkulunkulu yikho uJesu wayesilisa abagulayo nini ngesabatha so kulabantu abenza yona le imisebenzi emayelana lokulondolozwa kwempilo abavunyelwa ukuthi bangasebenza ngesabatha ukuze balondoloze impilo zabo bani zabantu yikho kuthiwa ngama-essential services baba besenza okuhle ngesabatha besindisa impilo nini ngesabatha kufana lakhona ukuthi uzwe abafana bebuya bereport ukuthi idonki kumbe inkomo siwele emthonjeni unti hayi lamhla isabatha iyekeleni hayi akusavumi yana i-emergency into ekade lingayikhangelelanga yikho sokusisa kuMateyu 12 sithola abafundi bakaJesu behamba besendleleni babe sebethi nxa sebelambile kwakuyisabatha babe sebengena ensimini yomuntu bathatha uqamba amavesi mfundisi kuze bale Mateyu 12 ivesi ngo1 siya ku8 1 to 8 bafike bathatha izikhwebu zamabele benze njani badle abafarisi babasola futhi bathi seliye phula usuku lwani
lwesabatha. uJesu wakuchasisa futhi uthi yena nguyinkosi yesabatha, nguyokwazi ukuthi isabatha ligcinwa njani. Abafundi bakaJesu kabantshontshanga, abanye bathi bantshontsha. Abantshontshanga kulomthetho kuDeuteronomy wawusithi nxa uhamba umango omude uyavunyelwa ukungena ensimini yomunye uthathe isikhwebu udle, kodwa ungasuku njani uthwele. Khonokho ungabaleki ikhatshana mfundisi, mina ngakubona. Labanye abadala abalaleliwe bayakwazi. Yes. Ukuthi umuntu emzini wayethi nxa ehamba kwakule kwesikhathi kube ukuthi udabula ensimini seyomile, wayethatha ikhaba bulala adlela achiye khonapho, adle imfe achiye khonapho. Umuntu wayesazi ukuthi umuntu oyisihambi lo kongososela. Iyo indaba esikhuluma ngayo, iyo umthetho esikhuluma ngayo. So abafundi bakaJesu babengazange bakuplanele ukuthi bahambe bethi hayi asingalungiseli isabatha madoda, sifuna ukuhamba ensimini yomuntu kusasa. Babesemangweni omude, kwakuyi-emergency, kwakuyindingeko eyayenzakala besehambweni, yikho bavunyelwa ukuthi bathathe izikhwebulizana banjani badle ngesabatha. Singakuletha mfundisi namhlanje wena usiyachumayela, usugijima, usuphuzile enkozweni. Yes. Ubona umuntu uyafeinta ngendlala, uyaqaleka, ulambile. Angeke ugijime enkonzweni uchiye umuntu lwana esifa, uyangena umthengele isinkwa adle, ngoba isabatha ngelokuthi aphile. Kunjalo ngeke ukuthi hayi lamhla isabatha kungcono ufe nafe azozithenge ngesabatha kuthini. Ngoba kakucebanga ukuthi ukwenze ngaleyo ndlela. Kunjalo i-emergency. Engcenye okunye futhi khona ungananzelela lapha kuma-4 gospels uJesu ulwisana lamaJuda ngendaba yesabatha. Ngifuna ukuthi sinanzelele lapho ukuthi ngabe isabatha yayingela msebenzi, vele uJesu wayengeka correct ebatshengisa ukuthi igcinwa njani. Kufana lokuthi ungathola abantwana bedlala into elimazayo, uyathi yekelani lokhu lini ingasazihluphi ngakho, kodwa uJesu kazange athi chiyana kwisabatha lokhu vele umsebenzi okudiliza mina. Waba corrector esazi ukuthi ngumthetho oqhubekayo kumele ugcinwe kuhle, njengoba sikhulumile lapha. So ukucorrector kukaJesu amaJuda kuyibufakazi bokuthi isabatha lokho elikhona liyaphila kumele ligcinwe. Siyabonga mfundisi, ake sikhangele indaba kaJesu lesabatha le, ukuthi waliphatha njani yena. Siyabonga mfundisi. Sizakhangela amavesi alandelayo. uLuka ngu4 ivesi ngelika 16 usiya kwelika 23. Sithinte futhi lo Marko ngu3 ivesi ngelika 4 lo 5. Siyethinta lo Luka ngu13 ivesi ngelika 10 usiya kwelika 17. Yes, lesikhathi sibili uthatha isikhathi sakho uyichasise ngoba indaba ehluphayo. Siyabonga mfundisi. Ngifuna ukuthi ngingakabali uLuka ngu4 ivesi ngelika 16 kusiya ku23 ngicizelele lokho. Ukuthi uJesu yena ngokwakhe uyasitshengisa ukuthi isabatha kumele ligcinwe njani. Wayengelahlupho ukubana ke usuku lwesabatha yiluphi. Kwakuvele kusaziwa ngaleso sikhathi. Ngizafunda ke lapha. So impikiswano yayikuthi njani? Kuyini okumele kwenziwe? Ayikhona nini? Ayikhona ukuthi nini? Umbuzo othi nina vela siubone la. Awubonakali la. Siyabonga. Siyabonga mfundisi. So uLuka ngu4 ivesi ngelika 16 siya kwelika 23. iBhayibheli lithi lona ke wafika eNazaretha. Lapho akhulela khona njengokwejayela kwakhe wangena esinagogweni ngosuku lwesabatha wasukuma ukuba abale wanikwa ugwalo lomprofeti uIsaya waluvula wafumana indawo okulotshwe kuyo ukuthi umoya wenkosi uphezulu kwami ngoba ingicobile ukuba ngichumayele indaba ezinhle kubayanga ingithumile ukumemezela ukukhululwa kwabathunjiweyo lokubona kwabayiziphofu lokukhulula ababandezelweyo. 19 bisisithi yona ke lokumemezela umnyaka womusa wenkosi. Hallelujah. Ngizakuma khona lapho. So ke iBhayibheli ungayizwa isithi yona ke wangena esinagogweni ngosuku lwesabatha njengokwejayelwa kwakhe. Kusitsho ukuthi kwakungumkhuba wakhe. Elapha emhlabeni uJesu simthola esiye esinagogweni nini ngesabatha. Kwakuyinto yakhe ngamasabatha wonke wayesiyangena esiyafundisa ngelanga langesabatha. Ibisisivezela futhi ukuthi lokhu ngakwenzanga ngesabatha elilodwa. Ungakhangela even lezehlakalo ezinye siyazithinta ezinye zithintwe ngumfundisi OB esilisa wayesilisa ngesabatha esinagogweni. Lo Marko ngu3 ivesi ngelika 4 kusiya kwelika 5 eselapha lowani umuntu wayelesandla esijwabheneyo lesana wakwenza engene esinagogweni ubana ke ayefundisa wathola kulomuntu olesandla esijwabheneyo waseyimsilisa ke ngelanga langesabatha. So konke khona lokho kuveza ukuthi
kwakungumkhuba lenjwayelo yakhe yansuku zonke. Ngifuna ukubana ke sigijime siye kuLuka 13 ivesi ngelika 10 usiya kwelika 17 le ngizayibala le uLuka 13 ivesi ngelika 10 usiya kwelika 17 ithi yona ke wayifundisa kwelinye lamasinagogi ngeSabatha. Kwakukhona owesifazana owayengenwe ngomoya owamenza isilima iminyaka 12 esegogekile engasalulami. Kwathi uJesu embona wambiza wathi kuye, mama, ukhululiwe ebulimeni bakho. Wabeka izandla zakhe phezu kwakhe wahle walulama khona lapho wamdumisa uNkulunkulu. Hallelujah. So nangu uJesu simthola futhi esilisa kodwa ke yena ehambe esinagogweni kuba ke ayekhonza edumisa. Kodwa ufica umuntu olendingeko. Yebo. Abe semsiza ngelanga la ngeSabatha. Ayikucineni nxa besiba lombuzo bona bacabanga ukuthi baba lombuzo ngaphakathi bengakwazi ukuthi uJesu nguNkulunkulu bala kusenhlizweni. Abe sebabuza ukuthi kanti ke kuhle yini ukubana ke ngibona umntaka kaNkulunkulu obotshiwe ngimtshelo lokho eqilazisiwe. Yikho ke ngisithi kakhululo wamkhulula wakhululeka umntaka kaMlimi. Mfundisi, umcijo uletha lapho uqhakathekile. Ngithemba ukuthi kwelinye labafundisi sizayixoxa kunjalo indaba lekabanzi ukuthi iSabatha ligcinwa njani ngoba kulabantu abangakwaziyo. Yes. Abafisa ukuthi batshone bezivalele emdulini behlabela bebodwa bebala amaBhayibheli. iSabatha ledlula ukutshona sizivalele emdulini. Kunjalo mfundisi. Sisodwa sibala iBhayibheli. iSabatha yikuncedisa abantu abahluphekayo. Nasi indaba engila uletha inkululeko ebantwini abanye babotshiwe basemajele. Yebo. Abantu badubeka. Kunjalo. iSabatha ngeke ukukhipha abantu ukuthi utheni mfundisi uthe wena ikunambitha. Esizabe sikuyenza sesisekhaya. So kumele linambithise abantu ngitsho lenkululeko ukuthi omunye wathi ekhuluma umfundisi wafundisi wathena uJesu nxa wayenika abantu ukudla lapha wayebatshela ukuthi ezulwini lapha emvela khona kakulanjwa. Hayi akupheli. Akulanjwa. Wayebanambisa ukuthi hayi ngifuna libe kwazi lapha emvela khona elibizela khona akulanjwa. Yebo. Okunye okuqade kule mfundisi akuyabona ukuthi uJesu bona bafuna ngabakwazi ukuthi iSabatha kumele benze njani. Yena waqhakathekisa ukubafundisa. Bona abangabathungameli ukuthi kumele kwenziwe njani. So usukulolu luqhakathekile ukuthi abantu bakaMlimi bafundiswe futhi. Mfundisi ngiyabona abalaleli ukuthi sibancedise uJohane chapter 5. Yebo. Ule ndaba engicabanga ukuthi kimi indaba asizukuyibala. Asizukuyibala. Kodwa ke singaxoxa ngayo ukuthi undodalana wayeselele laphana iminyaka emingaki bafundisi? 38 years. 38 years, almost iminyaka engu-40. Machumamane. Yebo. Akunitshela ukuthi umuntu ogula isikhathi esingako. Right. uJesu uthi yena thatha umbhede wakho wenze njani uhambe. Kodwa abaFarisi balohlupho la khona. Anjabona. Ukuthi khona umsiliseleni ngeSabatha. Lalwana umbalileyo kuthiwa bathi bona kulensuku ezisithupha kumele lisiliswe ngazo. Umama lo iminyaka 18 years. Ehambe khotheme. Ngakho mbona ngazathi khona ukuqhakathekile kubalaleli lakithi sonke ukuthi iSabatha kasilo lokuzocindezela abantu ngelozo uzokhulula abantu ezonweni lemthwalo yabala emhlabeni. Ake sifike emaphethelweni sikhangele ukuphumula. Ngibona le ngiyayithanda bafundisi. Ake sicazulule kakuhle indaba yokukaJesu ukuthi waphumula esedalile waphinda waphumula esesindisile. Omunye wathena singaba kaJesu kabili. Ngokudalwa langokuhlengwa. Ake sikhangele indaba leyo ithini. Siyabonga. So sikhangela uGenesis chapter 2 ivesi 1 sisiya ku3. Sibona umdali ephumula ngemva kokudala. Siyasitshela lapha iBhayibheli lithi esedala umuntu. Esedala umuntu umfanekiso wakhe waphumula ngosuku lwesikhombisa. So ngezindlela ukuthi wagcina iSabatha lo muntu amdalileyo. iSabatha lakuqala emhlabeni. So sibona ukuthi uNkulunkulu waphumula lapha hathi ngoba wayediniwe. uIsaiah uthi uNkulunkulu kadinwa. Isaiah 40 verse 28 siya ku31 kakhathali apheli manje kodwa waphumula ngoba esuthiseka ngomsebenzi wakhe ayesewuqedile.
So wathi esedalile waphumula. Ephumula lapho wayengadinwanga. Kodwa wayetshengisa isibonelo sokuthi umuntu amdalileyo kumele kanjani aphumule njengaye. So nxa umdali ongadinwayo waphumula, kukanganani ke mina engiphela amandla engidinwayo namhlanje. So kuphumula kwakhe kusinika isibonelo esokuthi kumele siphumule ngesabatha. Umdali ngemva kokudala waphumula ngesuku lesikhombisa. Sizwe ke ukuthi esehlengile wenzani. Siyabonga mfundisi. Siyabonga. Sizafunda kuLuka ngo-23 ivesi ngelika 54 siya kwelika 56. Ngizafunda la amavesi. IBhayibhili lithi yona ke kwakulusuku lokulungiselela lesabatha seliza kuqala. Abesifazana ababeze laye bevele eGalile balandela balibona iliba lokubekwa kwesidumbu sakhe. Base bebuyela emva balungisa amakha lamagcobo ngesabatha baphumula njengokomlayo. Nasi indaba. So ke uJesu lapha kucacile ukuthi wafa ngosuku lokulungiselela. Friday. Usuku lwesithupha. Laba besifazana ababeze laye befuna ukuza ukuthi bagcobe isidumbu sabo babona ilanga selisiyatshona. Friday. Yesithi Good Friday. Kabasakwenzanga umsebenzi okwamele bawenze. Base besiyaphumula njengokwemthetho wona lo esikhuluma ngawo wesine okugcina kwesuku lwangesabatha. So sebehamba ukuyaphumula ke ungaya kuLuka ngo-24 ivesi ngelika 1 kusiya kwelika 3. Ababengakwenzanga sebesiza ukuza kwenza. Sokulusuku lwakuqala lweviki. Usuku lwangesande. Sebesiza ke ukuthi baze uqedisa umsebenzi. Kusitsho ukuthi ngeFriday wabekwe ethuneni. Walala ethuneni ubusuku bonke kwasa ngesabatha wayelokho esethuneni latshona ilanga lokho esethuneni. Nxa kusiyaqala usuku lwakuqala sokulanda emadabu kakusa wavuka. Wayevuka ngoba wayeqede umsebenzi wokuhlenga umhlaba. Ayiqhubeka mfundisi. Siyabonga. Yikho ngafunda kuJohane iyakutshela ukuthi uJesu wamemezela wathi kuphelile it is finished. 19 verse 30. Yes. Kusitsho ukuthi wayeseqede umsebenzi wokuhlenga. Akula nto yasalayo. Bafundisi kulento uthiwa isangwishi. Kuyindoko kuyini ngesindebele into anti nxa kulesinkwa kule bhanzi kukhona okungena phakathi laba akukho ezinto akukho isabatha lingena phakathi mfundisi nxa usika isinkwa ngapha incezo ezimbili lesani sasingasilayiswa lesiyaqala sokuthi phakathi la kule sabatha so ngibona indaba yakho iphuma ibe mnandi nxa sesibala ngaleyo ndlela ukuthi esedalile waphumula. Yebo. Eseqedile ukudala wathi konke kuhle. Yebo. Anti wadala lo muntu ngomfanekiso wakhe. Yebo. Uyazi ungakhangela indlela umuntu ayiyo yona ukhangele nje ingqondo le ukuthi yenziwe njani. Akula computer esondelayo. Kunjalo mfundisi. Utha memory ye computer akula memory ye computer esondelayo ngendlela ingqondo uNkulunkulu ayenza ngayo. Nxa usukhangela ke indaba esiyibambe lapha bafundise ukuthi esesindisa umuntu wathi konke kuphelile waphumula futhi. Pho sithini kubalaleli nxa sigqiba le ndaba ngamafitshane ngoJesu njengesibonelelo sethu. Sithi thina asilandele nini uJesu owagcina usuku leSabatha ngoba yisi sibonelo esikhulu ukwedlula zonke esingazicabanga emhlabeni. Siyabonga mfundisi. Lo othi ungumlandeli kaJesu kumele ahambe njengalokhu uJesu wahamba. Haleluya. Balaleli siyabonga nasi ingqobe nasi inselela ezakithi njengabalaleli uJesu elimthandayo uJesu simthandayo wagcina iSabatha lathi uthi kasigcine iSabatha. Ugwalo lolweni luthembisayo oluthona when God said remember luza kuncedisa ukuzwisisa ukuthi uJesu yena iSabatha waligcina njani. Sidibane njalo kuvikelizayo ngesikhathi esifana nayo. Inkosi libusise, inkosi belani. Siyabonga.